Wakufanana Yesu angakona wakufanana Yesu kufanana Yesu angakona watu mauluchaka yebaka kufanana Yesu angakona wakufanana Yesu angakona ndio famba ningapalanga tikonile yabona we unangena muti noye ambana ndakutana tibulirwa chabuya ukaraile ya manyako ya mudende ingenini mara wakela so sikweleti yalunga sikweleti mara nditsakisa yako mfalo wewa angajijoinisa swabakandi maibaba unipunye nguvu nipunye mfalo haleluya senyangena kaya we baba ngiyabonga baba ngiyabonga wataku ukuvamwa Josi hokuma ohakela vakhandi ivecha ngisasila kupfula ka xifaniso xikorero yin'wana we right be wine number mali arecho we dawino amutu amkhegula ungafa ungafa kanje ndimona maka yesi ningasuka mpunzi nagedzera kwari fambini yeti ni kuvota yemwe vakhandla vakukhandla ntsena ni vakhandle gurupu vandikremitsini a family makumu hisakusesi na bege yami ndiyove ndifamba na bibhela ningatshelanga nchumu ndiyove nditekisini kwala ya nwa Josi number 1 andivandivutisa kwala akekho kwanijoyina njani ndibuya yile kuhakeleni kwala kavakhandla ndihakela kwale ATM sinwathi saka apsa sinipfune kahle saka khosa lesiya ale khatasile wakho ndipfune maphepha yami siwanganyika yakudala ke ninguna wini imali wena sayinala nongubitana kumbitana hitwa naye nongunika ringo phepha atalesanyana akota kujoyina abakhande nguna wini futhi wathi banya swisu sitayifuna kamunzuku lokho wawutsika ugwenderela ufamba ndabitana sayinala la kungubitana joyina abakhande moya lo bakata bona egula abantu bathi konerwa sayino umelele yewe yokubitana kumbule kutekeni kwalani ngiri hey tawubona ngitayala khuluba andi yajoyina swin'wana yakela mali yami abakhandi senyakela inthetha abakhandi bakoba yokhanda leswiwa ni nga swi joyina la sonele sesi ndi ku byela na hongo yimela kule na leswiwa hikokwani va ri vakhandi leswi swa miganga yini swako swi tele kona u ta lesa va ta ku lesela vatukulu va wena se minchumu leyiwa va endlela ku loko u tshika ku feliwa va ku nyika na ma 10,000 va ku nyika na sikana na vanhu va ku va ta tirhanyana masikunyana swi le ka swa ku joyina swa mali muni ku na swa ku joyina kusuka ka 50 rand ya fika ka 100 rand sweswiya se na wo va ku tisela tihunyi baki va ku tisi kasi va tisa na MC wa ku khulumela u ta tifundela kwala kokwala loko se heli repeat kokwala ngitenge ku joyina voni nyika bege lo ndi vundi tshele bibele ya mekona loko va heta so hinga vanhu va ku havula vakhegula kwala miqombothi loko itshame koko leswiwa a nyiko to phuza hi xona swi tsakisa sweswiya a nyika ku nyiki swi lawa u ti joyinela va ta ku nyika tsawe n'wini u tlhe u vuya u hleka u ta ti lasela kwala na hambani na swo hi sayini hi swo hi sense swi ku ni phamela kuni i wa vonaka yeluya ya a nga ha vonaki sayina i tlhayima ku ta n'wi nyika ku mijama ya mahala a nge yi kumi va kati phela va ni twini we a bekelewa swikhongeni va twa hi mehe to vasilaka ndi ku bibele ya mehe na mpfuku ya foni kwala kerekeni mfundisi wa mehe i ta joyina twa ku nena kerekeni ya vanika tisiwa Oshoko zileka 064 755 5674 kasi eka website vakhandlegroup.co.za rumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za Vakhandle Group, we are family.